Uskela zwino mmbwa dza pitbull dza 35 dzo modinekedzwa vha SPCA khala ḓoroboni ya Bloemfontein. Fhedziha vhaṅwe vhadzulapo vha khou hana u tevhedza ndaela iyo hune vha khou amba ḽa uri vhono shumisa masheleni a sina vhukono u londota mmbwa dzavho dzine vha dzi funa na uri vha dzi ṱhoga sa ḽiga ḽa tsireledzo. Vhaṅwe vhadzulapo vha afho Bloemfontein vha ri dzavho mmbwa a huna hune dza khou ya hone. Vhone vha ri mmbwa dzavho dzi mbo ḓi thoma u vha mmbwa mmbi nga ṅwambo wa vhaṋe vhadzo. Muṅwe muṋe wa mmbwa ya pitbull ane a bva Vista Park we a hana u buliwa nga dzina vha ri zwi ḓo vha zwi thusa pfali u kumedza kana u ṋekedzela mmbwa yavho. I think it's unfair towards the dogs themselves, because it's like taking a child away from their parents and expecting them how to behave now. So I think it's unfair towards the dog themselves and the family themselves. I'm keeping my dog for security reasons because we are only women here in the house and the dog is for our protection. Now we are setting yaga that waga hakema indiga yone ntwe ba bua mare. Oh, to be honest, that like straight le rona ko setting ya rona re di rekile ka tšhelete. Nka se re di tsamaise mahala re di rekile ka tšhelete. When we take them to the vet, it's like we take them over 6 months. We take them to the vet. It's for every dog we must pay 280. It's a lot of money that also. And at the vet, it's only that 5-in-1 that they are giving them. No other things. When the dog is sick, we also take them to the vet. You see. Kutukana kwa minwaha mitona miraru Olebogeng o luṅwa nga mmbwa ya pitbull ya mudzulatsini wawe he a mbo ḓi lovha e hayani hawe fhaḽa Vista Park Bloemfontein.